Friends मैम हजिक मैम ना स्क्रीन दो उरी बनुपी से मासे कंटेंट क्रिएटर मनी को अदु कंटेंट क्रिएटर से मागी मरम दा लाके दुगा असिदगी अखोइना नौन अखोइगी कंटेंट क्रिएटर ओइना लाकपीरिबि सिन नाउ सिंदा अखोइ मैम पुन्ना नॉलेज ओइबिया बखरा येंगसेबा अदु हारिबा कंटेंट क्रिएटर गी ममिंग से नेहा गुप्ता हाइ को अदु माना हाइबगी मतुंगिना हजुक फाउबदा वीडियो से चंगा खरा हेन सेमख्रे हाइ मासे अदुगा सिगी मनुंग सिदा लुपा लाख अमा ताले हाइ को मरुइना माना पल्लिसे 1 लाख अदुमाइन ताले है दुगा लुपा लाख अमा से तानबो होना मतम दमा से लुपा लाख मापन हेन एक्सपेंडिचर तौवे हाइबो सेमगिदी ngang mani ko mayam sina habidi akoina kaino ne lupa lakh mapan ne expenditure tawraga lupa lakh ama khak ta le asina aduna aina sida su mayam da akoina discussion toning badu aina mayam da share toning ise content creator ama oige khallaga di akoina se isir naw sing naw na sangbira ba akoi sin naw na sang ini ko masida akoina lesson ama akoina tamba ya ba si karino haraga di akoina equipment kai class se maru aina equipment layu na traga akoina hajuk matamda kanagumba nauna content creator na change khali wa changa pasing na khan ba yaw experience lai ta badagi habadi ahoi gi atang ba tripod lai ba phone atang ba lai ba dagi editing software lai ba ko adagi kanagumba nga sai edit tawna bagi damakta mi connect taw ba se taseng magi si tawbi ga no ba habadi hojiki nupi sina phongdo ki ba se mana hai ki ba se maru ena magi paisa sat ki ba se lang nipan henda mana expenditure taw ba se editing gi video editing gi ena editor mani hai ko adu da paisa khara ba sat ne duga mana equipment ate ate ju khara atang ba lai wa jani da duna masai paisa si lang mapan nipan hena sang thokre ba tan no pa lang ma thang tan bai tare aduna sidagi akoina tamsin biya bharaga di any misak amna content creator si oige hai taradi akoina equipment si lai dringa da phone atang na traga atopa light system oigera dagi tripod oigera hai myam se masi myam se lai dringa da first akoina priority pi ga do si editing hana tambiyo ko video edit to busine ba kai maru or se do video edit si tasengna hai traga di akoina video si phani amna wari phajaraga su akoi gi video dun magul lai boraga su editing si yaudra ga di editing se phajana tawdra ga di kano tawbane ba koi yeng kan su viewers sina su yam koi ni yang ning da bane ba ngatang yang ma kan thokine ba aduna akoina video si editing tawbasine ko kai maru or se duga video shoot tawbase video shoot tawbasi jo akoina wari phani amna phajaraga su shooting gi angle oigera mafam matam haiba leidana ko adugi mafam chandana number se si ya maru eba duna video shoot tawbaga adagi video editing se first hana tambiyo ba nauna sangbira pasina hai tare ko adugi matung dagi ngasai gi ani akoina pairi phone se sina dum quality kitang quality ba dum camera si yaraga di dumaina nambira kanda matang khara sumain tawro kanda dum nang editing phajaraba adagi video shooting phajaraba adagi wari phajaraga di dum mayam dum support lakane ba ko adugi matung digi isada pesa ga thola kanda potential khara laira kanda hai tare koi channel se adui matung degi akoina equipment laibo oigera matam gi darkar oibidu laiga dawne ba aduni yari makai akoina masida nauna changbiri basing na akoina khanbi ga dawse any akoina content creator oigi hai taradi koi video shooting ga adagi video editing ga se si hana tambiyo adugi matung degi makha tawdi loina tawbi yara kai gino har kanda akoina mingonda nek thokpa basi editing haitre khallo shooting gi haitre khallo akoina mingonda nek thokpa basi tasingna free da kana su yaro e ba pesa changa doine ba ko aduni yari makai aham expenditure si chang dana ba na ba duga akoina madudagi kana gumba hek ngasai gi kano si la kanda income du la kan doina adugi matungina mayam dum upgrade taw ya bane